This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Haka Arab Sautrek Ujilio Arjabsan, Kumbah Kaporsan Baji Janmin, Kibor Pulit ke Cantonment Bid House, Kileo Jintip, Bakadan ke Kam Jingkai Drop, Badiakan Yela Sam Jintip Lang si Kibor Pulit ke Anti Narcotics Task Force, ANTF East Khasiels District. Kibor Pulit Kilale Chikdegi Chaka, Haka Jingelam USI Pradeep Das, but Head Constable E. Lanong, Bakilalap Yu Rohit Matu, Najan Neha Transport, Persya ke Cantonment Bid House, Ubadang Ra Eksenduk ke Basau. Lapan lang ke Cingtalasi Yu, Banagdek Senduk Layo Kurup, Shipau poin 800 gram heroin. Nak jingto ke diu la syamba udai botrei bodu an shergil bojutep kum suraj gil hakawai ke dukan detiar cantonment area hacan ke cakayang kali jawai boleh jingtep udai sunar khidrak bahaya bah kita benta badan bentaru hakiwi ki kambian Kipulet kilakam yu suraj gil bak jingto ke la syamba ke dukan cu kadai tang bandar rabjot ikam khidrak bat kambian jungu bad upun kam da rohit matu uraman raina rohit handa bandidrak haki benta kanong ba shlong Kipulet kilakam zayo raman raina bola pla bo suraj gil ula shimwai goi ga yang harai laban hakakertang raman bo rohit hak ba ubure drop heroin hakwai ga duli hak jingkan rai ga yang Kipulet ka cantonment bid house ba ANTF kilakurup khasantali senduk sawan badan drop heroin basis pasan puar poin 800 gram ba kidang tuet yu rohit handa ubarang pedri adu menta Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya